Başlar. Gel bana çakmalar kıyılar. Buna hurmatlı adam, yerler, yurtlar. Buna elimizde grant boyunca su az, yetişmeydi. Buna su çıkmaydı bana onday. Oşon için biz sudu meselesini çeşit için buna çoğaltıp oturabız. Hem taza su içiş için bir hareket kılışımız gerek de. Biz hem uşun planlaştırıp buna Malkanadan aylantıp oturup narga to'g'ri sement arqa turba bo'laylik deb o'tamiz. O'sha turbaga qarajatimiz yetishmaydi, kuch yetishmaydi. O'shaning uchun bir investor topib, o'sha toza suvni ko'paytirishga harakat qilib o'tamiz. Sizlarning cho'g'ilgan masalasi o'shol. Bizda mana bir ko'chadan chiqsa, chiqmasa yo'q. Manaqlarda mashinamen borib o'tadi, velosipedlarмен borib kelib o'tadi, suvlarga qiyinchilik bo'lib o'tadi. O'shaning uchun sizlar cho'g'ilgan shundan çoğulup bir jakadan baş bir yerden kol çıkarıp şu suyun meselesini kısak. Buna investorlar tap, turbalarda asak, taza suyu içsek. Hem özü için yaxşı olur değil mi aşağı? Şimdi aksak olup değil mi? Adamlar, acak. Bundan da bilesizler de hazır bizim turbamız. Bu bizim montajlanan turbamız. Mamış Arakan şifanın жоғарысына baktırıp içine mına sement arkulangan da bilesizler de. O sement ark kichine. Mına jaş bala attasa bola turgan. Oga kede su bolup kalат, kede bolmayt. Болгондо kede maldan su içe tura. Adamlar kirinet, bilesizler ölüp alıp keledi de. Köpçülükten beri şunu aytıp narazı bollat az tura. Barıza. Tazara su içeldi. Hem oşаны hazır maslahat kılıp oşat sement ark emes, o nark karmatsектegi burundagı çoң sement ark bolot aga. O sement arkta su çoң su var. 5 kub 6 kub su agat. 11 kubga çay su batat. Жылкы түсө жылкыны агызатыран çoң su var da. Анан onun daha жакшы жагы таза su, анан кышын жайын su үзүлбөйт ойдан. Ошо улап коелу деп аракет кылып атабыз. Болобу сынаксага? Эми айыл башы айтканда ого каражаты жетпейт. Ошо спонсорлор таап, ошо турбай улаш керек. Кече жинистекалар ошол жерде батырып өлчөшкөн. Ошо 1900 метр турба керек болот экен бизге. Эгерде ошо 1900 турба берген 1900 метр турба берген спонсор чыккан болсо, ошо калганын өзүбүз экскаваторго акча төлөп, каздырып, анан казгандан кийин өзүңүздөр билесиздер, 2000-жылы турба көмкөнбүз да бер жака. Ошо баягы астын топуракты элгеп, баягы полиэтилен турбанын астына майын топурак салып, кошкар экен билесиздер. Кийин полиэтилен турбаны улап туруп коюп, үстүнөн дагы топурак элгеп туруп, майын топурак салып туруп, кийин көмүш керек да. Болбосо бир жаңактай эле таш болуп калган болсо, жаңактай таш. Баягы басылганда баягы полиэтилен турбаны тешип кетет. Ошол нерсени экскаватор жалдап, акча чогултуп, каздырып, калган кол иштерин өзү жасаш керек. Ошо макулсуздар кылсак болобу? Кимде кандай бар ошо? Эмне кылсак болот? Көлөкеле турган болсо бардыгы жапа турмак чыгыш керек. Талда сиз оюңузду айтсаңыз, кандай кылыш керек дейсиз? Ошо максат ошол эле. Марканадан жогору жактан эле турар деген неме да калып кетти да, ошо болгон. Мана энди жакшы күлүш каналга чыкты, кылыш керек да. Ошо аракет кыла берелик, Biz barıcan medes mana денсаулык боюнча бардыгыбыз жапа турмак эле чогулабыз эле. Ama гигиенический жагынан неме дейсен, ошо сууга ичсе болобу же болбойбу азыр эле? Ошо азыркы айтканиңердей болсо жүдө эле жакшы болот. Бардыгы эли журт бардыгыбыз эле чогулуп кошулабыз. Таза суу ичет экенбиз. Таза суу ичип жакшы болуп калат экенбиз анда да. Мына көрүп атасыздар, ороктогу сууну пайдаланып атабыз. Bu денсаулык үчүн мына жаш балдардын ичек оорусу, курт оорулары боюнча булар залалда бизге. Ошондон Малканадан айлантып чыгып келип алсак, өзүнө пайда аз болуп калат. Ошо 1900 метр экен. Олар канчалык жардам берсе, бизге ошончолук пайда болот экен. Өзү жардам берип, сону бүтүрүп алсак. Балдар не дейсиңер? Ошо пулду бизге берген жок, биз алган жокпуз, сураган жок. Ошону ham алып иштесек боло берет.
Ya oğlum bana çoğulgan ikinci bölüm. Şu kadar çoğulgan çoğulgan. Ikinci bölümde toza su keletlerine. O puldu koyamız narakta kalsın. Agar onu yapmasa önü pagan olsa jakşı olur deyim lan ben daha jardan olur deyim. Ya onun canı başka olur. Başka bunun başka ne? Yer. İşte hatta başka olur. Hak işte. Çok kalmayacak. Yerine paydası içinde otururuz. Şunu olsa traktorga ishlasa bo'lar. Ova. Aşar qanday qilamiz shunda? 29 metr bo'lsa, aşar qilamiz, je ko'cha-ko'chaga bo'lamizmi, je qo'jol-qo'jolqa bo'lamizmi? Qanday yo'l var? Qanday qilsa bo'ladi? Bayaqi ekskavator qazgandan keyin. Ko'cha qilib bo'lish kerak. Yetirishga bo'lib berish kerak. Ulan sanığa kadar bölünür de kay. Köçünün. Yeşil köşe azırak olsa azırak. Koyrak köşe koyrak. Getirir. Hadi olsun. Bardığınlar su içkenden keyin şu turgan boson. O köşe bolasın bu başka bolasın bu barbayım devey bardığın barıp şonu bardığınlar beraber kılasınlar. Nege degende ağay aytıyorlar ki bir munca taş olsayım o neme teşvik edettisi. O malda ben su içmeyemin degen hiç kim yok da bardığı su içet de. Oşana har bir ko'chaga bo'lib berib qo'ysa o'zingiz metrini o'lchab turib. O'sha ko'cha to'lg'in qilib qo'ysa. Qısqası kılasınlarmı? Barboy qiladi. O'sha har bir ko'chaga millatlar turib qo'ysa. To'siz qiladi. Ova. Aşar qilsak bo'ladi-da, ko'msak bo'ladi, ha? Şaşa. Ejeler sizler iştegen baldardı bağa veresizler. Oldu. Ayran bayranlar götürüp, çelekte ya, uzak sayın balları. Veririz, tamam. Aberdini Meksik kötörüp verip Turba kesa skorpion bolsa skorpion bilan shu dagor bo'ladi-da, bu skorpionni manchaga qilib berib desa, keyin shu qarab chechiladi-da, u janqa. Ko'chaga nima bo'ladi, jamiga el har uyga nima bo'ladi? 50 so'mdan 100 so'mdan. Hazır ekskavator men dagor qilsak, ekskavator mancha sonda surayt baribir. Shu suraydi, turgan qaraman elga bo'linadi. Mümkün bo'lsa arzara söyleshlarga qal. Boy biz AWP'nin nimenin anar vakillarning ekskavatori bor-da. Elga xizmat qilgan kelgan. Azroq aqchasi to'laymiz, ha? Kelib bersa jafo turma, oradan chiqadi. Anan uy qancha qo'jolqa, qancha zamon tushib bo'ladi o'zana keyin. Salarkaga traktor xizmat aqsina. Var mı traktör bekerge işleveydi oldu. Sement tartın başından ne gerek bo'ladi? Özü birinci çoğunlarga hazır arzudan otağızda çoğunda birinci hareketini kısımda hazır bunu hazır öz ölçülü öz degen öğrenme var mı? Bunda da boşa çoğunçu, boşa çoğun buna bolat. Investor tapqa buna şu bolat. Hazır ayın hükümetinde pul yok. Buna ayıl başında pul yok. Rayonda pul yok. Bizge tölke investor kelip otar. Investor tavatırgan buna şu adamlar. Olar aytып атат, ушуга ылайык дейт. Эми 2 миллион деген жол 1 миллион, только 500 миңге ылайык деп атат. Ketipmi? Trubagani alып berет да. Hazır ekelim. 10 mun tartışma var ama mati çalışma oldu. Hazır çoğunçu sizler veremiz, özünüz çoğunçu. Köprü kar turarım. Sen hazır memlekette işlese yok da. Oşo hareket kılış gerek. Kim kaysa ayın ayın Boldu, hazır oturamam. Bitir otat da. Misal Truba gelgen bolsa, Ha, mal. öz jakşı iş bolsa özünü Allah. Ya ben qartqa men 3 ta uyum var mı artık hozir mana butonlarga suva ketadi mana jug'lida hozir. Qancha kilometrni chiqasiz? Hozir 1,5 kilometrdan ozma mashinada bor suv olib kelaman mana hozir butonlarga bor. Ona velosiped kimniki? Bir butonda nari qiyma tashlayman, bir butonda ber qiyma tashlayman mana hozir. 2 litr 3 litr benzin quyib ataman men. Bardı uydalar shunday da. Maşına barı neme? Maşına yo'q, ishkon borib kelib o'tadi. Ikki chelakni ko'tarib olib. Toldiva. Siz bo'lsa duo bering o'sam. Toldiva duo bersa o'sam, ha? Harakat qilaveraylik, ha? Baştan işte Amerika aslında. Ben şu işler Amerika açtık yaptık günler yaptık. Allah peravat kıl verin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. نحن اشتغلنا هنا بجلب الماء من بعيد. الآن أهل هذه القرية يجلبون الماء من كيلومترين بالسيارة، من له سيارة، وإن لم يكن يجلبون بالدراجة ويشربون الأطفال من هذا العريق من الماء المعكر. لهذا يلزمنا أن تعاوننا. وكان ضروري لنا ماسورة ماء 1900 مترا
لجلب الماء من الماء الطاهر. لو تعاونتم لهذا الأمر لكان خيرا لنا ولكم. وإن لانتفعنا نحن إخوانكم المسلمون. بارك الله، جزاكم الله خيرا. أنا جبلتي